Member Zom the Pubalal Lana Som Leang. Speaker Kalome. Hey, Speaker, Hunrei tak kansola. Hunrei tak kansol nua. Ihoin ro kan rele the hi lo mom ple maya. Covid tripuya lenga thina in thajar hi ni ringot maya. Chungkara chon MLA te himdam takin kanoma. Treasury bench lama member te pokim takin rural in local thea kalompuya mema tin Congress legislature party te pokim takin an local thea BJP single member po lokara kini roichu kan kim ve talawani ako har thak de ulek arpui no shuai apoi mu inalak sak khi ka inchan dewa poni sengin kan chan to kan ya kan vui lawa iro re lan ya kan complain mi lawa amaro chu thil dikhi kan she du em kan she du lo nge kan she lo tak tak sanga ja ko somriat le paruka MLA in thana oma ta chon independent MLA somni pali an thingani independent MLA somni pali te chuan in sarkar na po an siam ani eng sarkar nge kan siam an siam kan ti chuan MNF sarkar ka pulal denga howin an siam ani result declare na chuan voin ni thleng pon record en wala MNF ti aum lo reng reng ang independent MLA ti vekan ni ma se khovel in chanchin bul media zong zong in ke ni thleng in MNF ministry ani ti kan pom vekani hek tu an om lo tu na chuan hek tu an om ta ni chu su dang lam na ni mai sanga za kwa som kwale pathuma chu tiang bok chu oma MZD ZD kha kan nia chu ta tang chuan in la chuakin MZD kan itia registration team hana ni lawa chu ta chuan election kha independent in kan fight independent MLA te kan ni ma se MZD ti recognize kha chanchin bo chon kan ni thawani chu wangin tun sang ni sompariat in thana po khan ZPM in nomination committee asiama ti chuan athan chuate noma an campaign puya Speaker iro rel na vuidona ni chuanin hundanga khan privilege ati po lamai sela thalo mo iro rel na khan aring tok lo chatina nia Speaker kan ring tok MMC an ritlavese male oh ipal na in mo alo mo Speaker mase hei kan dara hirin ramtana thaber nilem lo dur thil lui phorkha kan o ramtana thaber do tu chu ani ve sim simang thil lui kha angai lo beti ne kan dar hello siam kiu ne le oh ekpo ni se ni Speaker ama incident zong zong akhan hek tu anom lo tu na hian hek tu anom chu sa dang lam na chia chu ni chu wangin hetiang incident hi thengle to lo se Mizoram political history atan po angai nom lowa chu wangin theihil toila khalai kha chu to ke tu man bo che to lo tur ne mai ole ole le kan fak vele thunga nge MNF an fak omin ka ria Mizo security te hian ngai poimo a saklama boundary kan ne Burma ne kilometer zali kan in ria thanglama kilometer thum chuang eta samte ka charte Manipur te ne kilometer zani chuang in kan in ri boka Kenya in ham lian zok le ro pui zok hen min hual phup mai ni chu mi awang chuan Mizo ten security kan nei hi atru le memin ka ria chu mi tur dan chuan MNF party leadership te po hian an ngai tuan an seng in ka ria chu mi lan na chu sang ni le somparet in than election manifesto khan village level citizen register ti hian citizen an manifesto a chuang ani sarkar na an changa ti chuan governor address ate po alo langa house leader in bill apuluta kan pass ani thuti sa chantir turin governor ina a sen changa ya amaro chu governor chon angoi bo puita dar karen chuan governor hian thilti thei pali ne ya asen trape theya asen trape lo theya president ne na athon theya ka bill kan pa sakha house assembly aron thon tir thei boka
ke ma nga ya a cheber a sen tu ithol chu akal puita win ni thleng na chin chang kan hretalo MNA final citizen te registration siama mizo te security siama tum na chu a fel ta ni amaro chon fakom lena ka hria chu tuna AMC kan in thlang zo chia AMC in thlan na manifesto a chuan population register ti an la tum tho ala lang tho ani chu wangin hei ti chu champion pui ngei se ka duwa ka tho pa ni hemi chung chang an na hi chuan tin ka ngai to na chuan hetiang khopa manifesto po anti ama governor ngei poina a phala house pudlu kan pas pui ngei asen tra pedu mi lo hi a governor le sarkar in kara hian enge ni thil te hi omani lo mo in mu thiam lo na te hi omani lo mo ti te po ngai to na mi nei tir dewani